ngibingelele inhlangano wathuleleni namantombi hayi ukhathazeka okusiphethe esingasazi ukuthi kufanele siphume kanjani kikho izinto ezisihluphe kakhulu sifike senza imhlangano imhlangano yethu ukukhothama kwenkosi ebibambile inkosi ebibambile uma isikhotheme umfana wakufanele abe inkosi kabhuti omdala wakhothama ngo-91 wasala ke bambileke umfowethu lo uThembile esele ebambile uThembile kwahamba kwaze kwafika ekuthini ke useficwa naye isimo sokukhothama sesimfica ke isimo sokukhothama kwase siqala imhlangano ukuthi ngokulayelwa uCOGTA ukuthi kwenziwa kanjani kakhulu kwakuwosihlalo mazibuko sihlalo makhosi inkosi number 1 uhlangana umndeni uze uqede busuthi uma sokudlulele umndeni ukuthi ke uvunyelwana ngobani bese ngempela ke kwenziwa njalo masithi siyawuhlanganisa umndeni ukuthi awuhlangane sibona sasihlephuke phakathi kwaze kukhona elinye iqembu elihamba nomfana ozalwa inkosi ekhotheme kade bambile ngapha umuntu okufanele angene angithi bathathu kwabo inkosi yakhothama qala yazala umfana wakhothama naye engakafika ebukhosini uma ke sikhothama lenkosi ke ebibambile ubukhosi sebuyela kulokuncane phela igadi ngoba ngempela igadi kufanele kube umkhosi hlanganeke siyindlu sikubonisane sigcine sesihlangana sizindlu zonke ezakha lobukhosi kodwa bese kuba khona amadoda amathathu aqembuke nomfana hayi sizamile ukwakho xa siwabize bengezi ukuthi abeze bezositshela ukuthi kungani bethi umfana uyinkosi nathi sibatshela ukuthi kungani sithi igadi liyinkosi kuhambe kwahamba sibancenga sibabhalela nencwadi sibathumelele emakhaya abangezi nomphela kwaze kwafika isikhathi sokuthi uCOGTA useyasuka ke eDada uza khona lapha kwamfowethu okhothemile okhotheme uyinkosi ebambile hayi ke basiceleke ukuthi asize safika lapha sanganakwa kangangokuba ngoba bakhona bazogcwalisa la ngisale khona uma sifika uCOGTA wavala umlomo wasifundela into esingayazi sithema siqala sithi sihambisa ngaminute ethu thina kwaCOGTA ngazibona hayi sekuyajabula manje wathi ufuna isitembu sakwaNkosi akazi wathatha uthe kodwa mthayifike lapha ya wathi haya yathatha noma ngekho kwakumathi noKings nabesifazane ngisho abathathu babe abathathu omunye womphakathi Mandlovu ngoba kwaze waqala late nje wathola i-accident ngemoto hayi ke bese befika ke sithi siyasho ukuthi asiwazi lo mlando abawuphethe hayi bathi bona hayi thina sifunda nakamaminithi esiwatholile avumelana ngokuthi inkosi huyo umfana uThokozane saphakamisa sabe sathe siyakhuluma leyo ntombazane engathi uMandlovu yazi yathi yona angeke uNdunankulu akhulume into abuye aziphikise sithi
kuhamba kanjani ngoba kwathiwa uma kukhona amakhosi amagama amabili uma kubekwa ubukhosi amagama amabili siyoshesha thina bakwaCOGTA ngeke siwuthathe uyoshesha lo mhlangano nize nihlangane nizwana bona bafika bawuthatha sebewuthathile umhlangano basitshela ukuthi umatha wakhipha igama lokuthi hayi uHulumeni uneminyango eminingi ningahamba niyongena kulowo mnyango sasuka ama-minutes emdala bawathathile abawavumile sasuka sathatha ummeli wokuqala uZungu ukuthi akayistophe lento ingahambi uZungu sahamba naye kwathothi kuse-high court laphana laphela icala kuZungu singalazi phela kanjani ngoba akho umuntu owangena wahlala ongena ebhokisini yithi thina bamangali nommangalelo kwavele kwaphelela kanjalo nje hayi sayibuka lento lena iyinkinga icovizwe manje ukuze sakuthula asigijime futhi siyebamile saya uBhamji eDandi uBhamji salifaka icala wathi ukuthi sebenza uBhamji wasethi uBhamji wathi sebenza uBhamji elisebenzile uBhamji wasesitholele advocate hayi uma sitholele advocate sesiyohlangana ne-advocate eThekwini ifike luzofuthi udaba lwethu ilwamukele ngezandla ezimhlophe sibe nethembe ekhulu lokuthi sifike lade siyakhona ngoba into esiyifunayo ukuthi sihlangane sitshelane amaqiniso ukuthi nithi inkosi lengani thina sithi inkosi ngani hayi-ke kwasho ukuthi nommeli wethu loyo sihambe naye bese sitholela ade asimkhiphe uBhamji wabasebenzisani kahle uzositholela intombazane eseduze la eGreat Town uSamukeli ngoma hayi intombazane isiphathe kahle nommeli wethu asiphathe kahle lifika ilanga lecala uma sifika ecaleni bese liyahlehla liphinde libuye nalo laphela nje asilazi laphela kanjani ngoba abangenanga ummangalelo abangenanga ummangali abangenanga ofakazi akuzange ngene umuntu wathola icala dismissed kanjalo lezinjalo kwasibuza lokhu sazibuza ukuthi kwenzakalani saya uHulumeni asangasizakala ngoba lento siphethe iqiniso siya futhi ngokosiko siya ngokomlando akhona amakhehla la amadala ayevele eshilo ukuthi inkosi nansi kwenzeka-ke lokho konke lokho akwangaphumelele sesike sabizwa isiguli salishile la kwamabaso ilankani wasibiza okokuqala uma sifika okokuqala sathi thina hayi sicela ukuthi umhlangano osibizela wona ukuzokhuluma sicela ubaba wakho asikwazi ukukhuluma nawe ngoba usemncane wa-organizer-ke futhi umhlangano saya uma sifika kulo mhlangano bekhona-ke abadala noma-ke sebelandela abasendlunkulu obhuti abadala khona ubhuti uVumbu khona ubhuti uMdokweni owakhothama nje naye ngendlela esingayiqondi ngoba wazihema kusho ukuthi sebeshilo ukuthi inkosi naye sesiyikhombile isizwe sayibona inkosi naye masifika lapha wathi kulo mhlangano kwesuba nawo uzobiza usihlalo mazibuko azoseluleka abize uJaji uMadoda
bazoseluleka nje. Hayi ngempela sifike uJaji Madonda afike uMazibuko angafiki. Engasafika uMazibuko bese kufika la ekuthini ke umhlangano uyaqhubeka. Hayi ke ikhulunywe indaba. Umuntu lo seduze kwami awulanda umlando uphelele ukuthi omdala kunaye obhuti wakhe naye. Athi uphi umfowabo wenkosi omncane? Sithi ukhona nawo. Athi nifuna ngoba inkosi ikhona. Usho Madonda? Cha, usho umfowabo ka athi nifuna ngoba inkosi ikhona. Ayikusho ukuthi ke kube nalo Madonda athi hayi ngoba nedwasho njalo sakhuleka. Wathi hayi ningaqali nimkhulekele lona nalona ngoba kusabanga kodwa nje ke lungisani oyedwa khona ufanele ukuphoqa kulento le. Uthe uMadondo mase sesixoxile indaba eningi. uMadondo ke usecela indlela ngoba nathi sambuza phela Madondo ukuthi awusejaja uzoseluleka wathi ha. Uthe uMadondo mase ecela indlela wasethi lo umfana lo bizomhlangano cha ke ngoba nakho khona obaba sebebadala akutho ukuphuzwa amanzi. Kwani kwaphuma Madondo laphuma leli thimba elama nomfana wekhohla bo bahamba uthi lo mfana hayi asihlaleni sixoxe lento izinto noma ngashaya 24 hours ngoba sikithi masifu. Hayi kwaphuma bahamba sathi kwenzeka kanje na uma sibabisi into bona sibambile phambi kwakho wathi sathi kuphi besokwenza wathi hayi cha ngiyababona hayi sathi ke kunjalo sikhathazeke kakhulu sesigijima indleleni ukuhlula kwethu icala eMaritzburg lokugcina nje ngoba sifike salifaka icala lathethwa lasichitha senze appeal yathethwa asingedlale eboxing yasichitha futhi kanjalo sabuya sesibuya nomqondo ukuthi cha asenzo kwakithi okusiko lethu ngoba uHulumeni asizakala inkantolo azisiza. Sabuya saya emndenini wakithi olemnambithi obukhosini bakithi obusemnambithi bathi ke bazoza bayibhala incwadi bayisa umfana hayi umfana akangabaphendula. Sabuza ukuthi kanti uhamba kanjani bathi hayi umfana akaphendula. Okay, saphinde saorganize umhlangano sabahambele emakhaya ukuyobacela udabeze kuzobe kukhona abantu basemnambithi bezokubisa lenkinga ukuthi uma ngokuphlele abantu basemnambithi ke bafika ukhosi bakithi lokho kusemnambithi. Yebo. Uma kufika uthola ukuthi abangeza futhi bafika ukhosi bakithi eMnambithi hayi makufika wathothi futhi abangeza hayi sabiza umhlangano wesizwe safika isizwe babizile futhi nabo hayi abangeza futhi eligcwele nje uma sifuna ukuhlangana nabo abahlangani nathi sifuna ke usizo njalo ukuthi uma ningasisiza ngoba sasizakala uHulumeni uCOGTA akasiza uHulumeni inkantolo zisizile asizakele nje inkosi sigcine sesiyigcoba ngokosiko lwesintu sigcobile inkosi khona amakhosi kwamabazo mabili ile
kaCOGTA ile yesizwe isiyinde ke nendlela isiyinde indlela esihambile ngoba isizwe sake sasibiza thina sonke sathuma induna ukuthi azihambele yonke indlu enkulu siyohlangana lapha eBhubesini labe usuku saya eBhubesini abangafika sathi sizwe cha kusho ukuthi labantu laba uma bebalekela thina bazobusa abantu pho ayisathi nathi asazi ngoba basinisa bathi ke indlu enkulu ehamba nobaba omncane ikhona sathi yebo sikhona kodwa uNsukumi sasukuma sathi vumba sama laphana kodwa indlu enkulu ehamba nomfana akwangaqhamuka muntu manje la uthuleleni sicela usizo olushi usizo lokuthi aweni sisize lento yakithi ikhulumeke ihambe ngendlela efanele inkosi ihlale kahle ihlalweni esifanele ngoba esayi lokhu okwenzakalayo asikwazi akwengime bese bagcwalisa abanye ngoba kuningakhulu Ibonge Dumbu Silandisi. Mina ngicela ukungena lapha ya indaba ezitha la kufika khona uCOGTA bafunda isihlahla kanti isihlahla basifundayo ngokwazi kwethu lesizwe sithe ukwehluka isihlahla sabo babala undabankulu njengomqalo walelizwe bese bebala uMadlala ebusa noDingdawo bese bebala uBhekabantu ebusa noThembitshi yileyo ke ngaleli ilanga likaCOGTA elethe incwadi egunyaza ukuthi umfana webamba bukhosi uyinkosi eyenza samantunga savele sasukuma sonke sahamba ngoba isihlahla basilethela sona asisazi isihlahla sethu samantunga simi kanje undabankulu izwe lidabuka ngayo bese kuba uThulwane bese kuba uGqikazi bese kuba uMadlala bese kuba uBhekabantu bese siyama la manje ilisa basilethela sona sikandabankulu ebese landelwa ebese landelwa uMadlala ebusa noBhekabantu asiyazi leyo nto bese kuzoba uDingdawo abuse noThembitshi asiyazi leyo nto ngoba isihlahla owokuqala noDingdawo akazange abe yona inkosi kwasidida ke lokho yikho kwenza ukuthi siphume siphele kulokhu yakulethwa kwegama lomfana isihlahla sasemantungweni undabankulu inkosi yokuqala alandelwe uThulwane alandelwe uGqikazi alandelwe uMadlala bese kuvala uBhekabantu amakhosi oselwa angena esihlalweni ngokusemthethweni kulamakhosi sithi isihlahla alibalwa ibamba noma ngabe benibambile kodwa nase register lapha ukuthi isihlahla lesi ibamba alingaze lingafakwa libuyiselwe eceleni ngoba vele lo muntu usuke kade engeyona inkosi usuke kade kuthiwe bamba nje sibanibani ngenxa yenkinga esibhekene nayo bengifuna ukulungisa lapho umfowethu ashiye khona ukuthi ngaleli langa uCOGTA eletha igama lomfana
webamba bukhosi elisanda kukhothama bavele basehlisela isihlahla esingasaziyo lese ngizichazayo kanti isihlahla siyasazi thina ukuthi simi kanjani yile sengigcina ngaso ukuthi usuka ngindabankulu kube uthulwane kube uGqigazi kube uMadlala bese kuba ubheka abantu ngisho into ongathi nawe access laphana esomqulu wezwe ungafika uyithola hayi yabaphili yahlakazela indlela ngoba isihlahla nje sisho ukuthi hawu kanti abantu phela bazodlizwe ngenkani nesihlahla sobukhosi abasazi bakumela nokuthanda kwabo bapheke nje ibhodo labo ngendlela abafuna ukuthi badlule ngayo ngalawo mazi ngiqonda ukuthi bengibhesha lapha kumfowethu la kade ekhulume khona kwasekusala kancane ukuthi sihlukanephi nalabo abantu abazosifakela inkosi uCOGTA ogcine esenza ukuthi ubukhosi la eMantungweni uma uthi uyinkosi uhlanganisa izingane zakho ugogo abazukulu nobaba sekuphelela lapho cha siyaphika lokho ntomasantu izindlu ezibumba ubukhosi hayi yami nezingane zami nomngami bese ngithi ubukhosi buphuma endlini sikhuluma ngezindlu ezihlukene akwenzekanga kanjalo njengoba umfowethu ephinde eveza lapha kuleli aphuzu lokuthi uma kuhanjiswa amagama ngoba sekubonakala ukuthi khona ofiyoza la esingakwazi ukuthi uqhamuka nobani kanti sekuphumela amadoda amathathu uCOGTA akavumanga ukuthatha igama lwale nkosana evunywa nayisandla ngokuzalana kwabo ubheka abantu mayekhothama njengenkosi yayisemthethweni izwe lalilwa la kwakhothama yena uma selifuna ukuxolela noma abantu sebebona ukuthi lento esiyenzayo ayizusisiza ube setholakala eduze lo oyibamba bukhosi oyilama ubheka abantu owesithathu ukulamana kwabo yilo thina esithi uyena owayefanele athathe ubukhosi vele emva kabheka abantu kodwa ngenxa yesimo sokuthi izwe lalinezimpi ekhona ukuvela kwalo eduze esebamba asikufelanga amathe esiyisizwe ngoba omunye wawuzokuthiwa ucashele kwamajozi omunye la sinezizweni usemabomvini yabona kodwa kwatholakala ekhaya usekhona umuntu ohlanganisa abantu ukuthi ababuyelane kwaba yilo leli khohlo elisanda kushona inkinga yethu esiyisizwe sithi yebo phela wayebambile kodwa inkosi ayikwazi futhi ukuthi ithi ilikhohlo iphinde izale inkosi esekhona umnikazi wobukhosi nanganoma yini eyayingenza ukuthi akangene impela izwe lalilwa uma sekufuna isimo ukuthi sizinze kwatholakala yena eduze kulungisiwe lokho futhi akakaphazamiseka up until waficwa ukufa okungukuthi ukuhamba komuntu ngokugula ngendlela nje engesona isandla somuntu siyasithi lokho kankulu indaba isuka lapho ukuthi akusakwazi ukuthi ikhohlo selithe labo sakangaka bese kutholakala ukuthi lithazophinde futhi lizale inkosi kanti umlando uyaphika ukuthi inkosi ingazalwa ekhohlo phezu kunjalo
ikhona imihlangano esiyibambayo la sabantu ukuthi cha phela nomuntu ayimbambele usadlula akakade kudla manje bese kutholakala ukuthi eminye imihlangano iyabhuntsha eminye iyaphumelela bese uthola ukuthi ukhabo yakhahlela ukuthi leyo mhlangano ibe impumelelo uzowafuqa ukufaka njengamanje ke sishawa ukuthi akukwazi ukuthi ikhohlo selihambile ngokukhululeka ngoba khona ubumuntu kusamandla ngamanye amazwi ukuthi abafowethu bazonezela kakhulu emhlanganweni lesibanjiwe uzanye ukuthi uchithiyele ukuthi ikhohlo phela alidede ungene umuntu ofanele belikhabalo ngokujwayelekile njengamanje ke sikuleyo mpilo uma singathi yokuthi alikwazi ikhohlo lithi selibambile ngokwesigaba sayo liphinde futhi lizale inkosi cha siyala mantu sifune ikhala uvale ngashiya Ibabingelele ivakashi zethu ngenyanga nobathule ibingelele lonke abantu. Cha lapha mina engicela ukuthi ihambeli zethu zihambe ziphethe kufanele zithole isihlahla sobukhosi lobu obusihluphayo kangaka lokhu esithema sathi sibheke ukuthi nakhe lapho siyakhona waqhamuka siqhamuka isihlahla okunesona ngizocela njena ukunezezela esikhulumini esandoqeda inkosi yokuqala yesizwe sala eMsinga kwaMabaso kwaba uNdabankulu uNdabankulu wazala uThulwane wazala banina wazala uGqikazi wazozala uMadlala ubukhosi labo angikhulumi ngababe bami bebandlela ingane zabafowabo kodwa ngikhuluma njena ngamakhosi angena ngokufanele kwangaba bikhomsini kuthe makufika lana ubaba uMadlala akangathola mfana uma wathola amantombazana odwa abafana methu abathola badlula wase eyothatha endlini yomfowabo abelamana naye eswini sika mama uMangubane wayesethi mfowethu ngizothatha lengane yakho kuzoba yona ezongena ecathulweni zami ingane kamfowabo ke okugamalayo ubheka abantu wathatha ke nebala ubheka abantu waqhubeka wase kuthi ngo1980 izwe la Mabaso lilonke lidumuzela ephangalala ke ngesikhali kubeke lapho ke lixovenizwe kusukela ngoba washona ngo1980 kwabo December mhla ka14 u81 wonke kuthe makuyothi September ka81 manje na aqala amadoda esizwe ukuthi alibuye uyabona lento lena izwe liyabhubha izwe alisena Nkosi alisena lutho kungedonso yini omunye wasedlunkulu azolamula na kwasho ukuthi ke izwe noma abantu babeqhelelene ngoba babephathelene ikhali kodwa inkulumo kuzwakala ukuthi laba bathi sebeyafisa ukuthi engathi kungahlaba phansi kube khona umuntu ozokhuza lento wabeke sesekudonswa yena lona ke umfowabo kabheka abantu lapha na ke kokubheka abantu kufike ubheka abantu omdala bese kuzoba uThembile bese kuzoba umfaniseni labantu laba ke ubheka abantu washiya ingane yomfana engumlandeleli okuthe lona oThembile mathwa akabambe kuthiwa akabambele ingane yomfowabo umlindeleni okuhambe kwahamba umlindeleni ngo91 washona esabambile lo esabanjelwe uyiso phakathi
Osehambe kwahamba uyiso phakathi mayekhothama uma ke indlunkuluko ihlala ithi cha ngoba vele ke umuntu oqondene nekwabo labo bomlandeleni oqondene nendlu kabhuti omdala omubheka abantu ukhona akungene yena uye vele ofanele izinto zikabheka abantu ngoba phela ke amantungu alandela isikompilo ukuthi kufike inkosana kube yikhohlwa bese kuzoba iqadi lidlelana nani nenkosana ya alidlelani nekhohlwa ikhohlwa alibalwa nakubalwa emama silandela isikompilo manje ke into ke esisikhathaza kakhulu yikho ke lokho oqeda kusho isikhulumi sethu ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi kuthiwe ikhohlwa selizela inkosi kodwa ilonto lapho ke esisho khona uyafika uCOGTA angafuni ukulalela uhlangothi olunye alalela uhlangothi olulodwa kuthiwa ama-minute nanga besethi ama-minute ufuna isigxivizo gwiqiqi ngensukwini elandelayo uye futhi akaseshintshe ethi ama-minute ayengenankinga noma engenasigxivizo ayamukela usho ngoba esemukele lawa kuqala lawa ke esesola ukuthi ke ahambisana nokuthile manje ke kuyilo mdonsiswano lo ke uze kube namhlanje njengoba nge-16 zika December kade kugcotshwa inkosi lena ke thina ke esithi ke iyona nkosi yesizwe empeleni ke imihlangano miningi ekade banjwa kuthiwe ke ngoba inkantolo azifuni ukuzwa lokhu esesikulandayo nomuntu uyafunda amaphepha aphuma ejajini uzobona shamasu ukuthi iseboya lesi kwakungafanele labantu laba balahlwe icala kodwa abantu akekho umuntu ongena ebhoksini ummangali akangenanga ebhoksini ummangalelwa akangenanga ebhoksini abamangali baqhamuke sebetshelwa ngaphandle kwathiwa nina basemantungweni hayi okay ke udaba lwenu luphelile icala lenehlulile kodwa makulandwa elokhuzeni kubameli incwadi ephuma ngaphakathi enkantolo kwizona phela ebezahlulela icala cha kwakungafanele kunamagama phakathi ashoyo ukuthi ikhohlwa leli ngo-1983 libese lizibiza lona uqobo ukuthi liyinkosi 1983 uma uhlaziya ke lapho ke umntwana akayembambele wayengakashoni ushone ngo-91 angithi ubambele ingane umfowabo omubheka abantu kodwa manje engake 83 maduze usezibiza ngokuthi uyi inkosi okutheke thina ke sithi masikubuka lokho sithi vele lengane lena ke wayephuca iphila wayephuca into yakho nakho ke lokhu ke usehambe kwengane ngo-91 yashona endlunkulu ke yathula ke waqhubeka ke waba osekutheke mase kufika isikhathi sokuthi nayo uNkulunkulu amkhumbule indlunkulu yabuya futhi uma lisithi ke akungeneke umuntu vele oqondene nezinto zikabhuti omdala sekukhona ke abashayiwe ejikweni bathi cha bathi inkosi zayinkosi seke siqala ke manje ukuthi wayeyinkosi kanjani lo muntu ngoba wayeyibamba bengizocela nje ukuthi ngasekugcineni bantungwa ninonke ukuqhamuke amaphepha amanyathile anemisho ethile uthuleleni noShamase abazoke behambe ke beyoyihlaziya yayiphuma enkantolo ukuthi kwakufanele yini ukuthiwe icala lisihlulile ngisacela ukuma lapho ngizoqhubeka indaba cha sekubingeleliwe singachitha isikhathi lesibingelela futhi ke sekukhulunyiwe abafowethu
izinkulu zonke izinto ezisikhathazayo kodwa nami ngifuna ukuthatha la kusele khona kikho konke lokhu esekukhulunyiwe kuyikho esesikwezile ngimi nje la kutheni sesikwenze konke sesihambe kakhulu njengoba beshiya inkantolo nokhona sase senze imashi nanti leli dilabhanyana mangalibona kuthiwa yicwaka kwasuka imashi labantu ngenyawo pheko thukela imashi yesisu ikhononda lenkosi ebekiwe ukuthi akiyo kwathunyelwa ibomondaba kundunankulu ukuthi cha akezo esilungiselele into akayonile la kaMabaso kuze kube namhlanje akwenzekanga sesiye kaningi kumasipala akebukela ibomondaba sekuze kwaguga exathu wathi nawo sehlulekile bengifuna ukugcwalisa kulo ndawo ukuthi kuko konke sesikukhulumile njoba simdinga nje inhlangano kaThuleleni siyabonga kakhulu hayi size ngoba sesihambe yonke iminyaka asiphenduleki ngiyabonga ngeke ngibuke isitulo bose kusukuma sesikhulwa yimina ngiyabingelela indlu esangibona cha sekujwaphula nje ukuthi ukhona esifuna ukuthi siku-ede okubalulekile futhi la ekuthaneni sesizenze zonke izinto njengendlunkulu yasemantungwini akuyona yonke indlu yasemantungwini esifisana nombono wokuthi ubaba umfaniseni uyena umnikazi wesikhundla amadoda nje amabili amathathu okuyiwona ahlangene nobani noCOGTA asiqondike ukuthi uCOGTA uhlose uqhatha isizwe noma uhlose ukuthi isizwe sakuMabaso kuphela ngaso ngoba awukwazi ukuthi ungathi ungakazuze emndenini ngoba uCOGTA akaze ezohlala naye njengomndeni simtshele ukuthi sisoka siqoqe sonke simtshele ukuthi umuntu oyinkosi lo uCOGTA uvele waqhamuka nje esethengwe abantu ababili uMathe okuyena osebenzela uCOGTA kulesifunda olapha eMsinga bathenga uMathe kwase kuba bebamba inkosi yasenquthu lephethe amakhosi kulomkhandlu wethu bayivala umlomo babumazibu ukuthi engakhulumi kwase kuba uKingsley ibona abantu ke labo bazosibekela inkosi ukuthi siyacela ukuthi ke siphenyele ukuthi ikhona inkosi engathiwa iphethe isizwe engabekwa uKingsley ibekwe ilamadoda amathatha kithi emantungweni anenhloso futhi ukuthi yingane ezamqhatha nezingane zikabamkhulu uma umlando ulandela kahle umkhulu okuyena ozala laba kuyibona abafana abachitha lo baba uthi abenkosi ubaba wabo wayevele ephikisana nokuthi kubekwe indlu yakaMamsimane umlando uthi umkhulu okuyena ozala labo baba kuyibona abalwisa lo baba lo babevele bengabafuni uNkosi lo oyelanywa yilo okuyena umdala ekhona ebukhosini wafa